Dobro večer, moje ime je Milica Dejanović, a vi pratite emisiju Kontekst. Sa mnom su danas u studiju predstavnici opozicionih stranaka na lokalu i sa njima ćemo razgovarati o tome gde i šta radi opozicija prethodnih godina, kao i o tome kako vide političku scenu u Vranju. Sa nama su večeras Dragoljub Stevanović ispred Pokreta slobodnih građana. Dobro večer i dobrodošli. Slobodan Petrović, predsednik gradskog odbora Pokreta Srce. I Đorđe Ristić ispred Narodnog pokreta Srbije. Dobro večer. Dobro večer i dobrodošli svima. Hajde da krenemo od toga, kao što smo i najavili, gde je opozicija prethodnih godina i šta radi? Šta konkretno radi Pokret slobodnih građana prethodnih godina od kako je Srpska napredna stranka na vlasti? Pa, prethodnih godina, po nekim našim iskustvima iz ranih političkih ciklusa, u gradu se slabo toga dešava tokom političkog ciklusa, dok se ne zahukta predizborna kampanja i ljudi su onako prilično demotivisani da se bave politikom. Mi smo kao Pokret slobodnih građana se trudili da ukazujemo na neke stvari koje vlast radi, pre svega koje radi, manje na one koje ne radi. I borili smo se protiv tih nekih poteza koje smo smatrali lošim i koje smo smatrali da moraju da se zaustave. Od naših najznačajnijih akcija izdvojio bih akciju koju smo pokrenuli za borbu protiv izgradnje novog stadiona u samom centru grada i mislim da smo kasnije uz pomoći nekih drugih organizacija na lokalu uspeli da se taj projekat obustavi i mislim da u tom nekom periodu smo često se oglašavali, najviše saopštenjima u pogledu onoga što smatramo da se radi pogrešno na lokalu i na to se otprilike svela naša političko delovanje u prethodnom periodu. Rekli ste da ste u prethodnom periodu ukazivali uglavnom na nedostatke u gradu. Pomenuli ste i stadion, šta bi bili po vama najveći nedostaci na lokalu trenutno? Pa, mislim da generalno, ako bi generalnu ocenu dali ovog mandata, odnosno već skoro 2 mandata ove vlasti naprednjačke u gradu, to je, u jednoj reči bi to bila bezidejnost. Znači, sećam se kad su negde na početku svoje vladavine izneli ideju da sređuju onaj plato preko puta Lepe Brene i to je bila tad njihova jedina originalna ideja koju su imali i od tad do danas nisu imali ni jednu ideju. Znači, one uopšte nemaju nikakvu viziju za razvoj grada, nemaju predstavu uopšte gde vode grad, gde on treba da se nađe za 5 ili 10 godina, šta žele, kakav grad, u kakvom gradu želimo da živimo. Tako da bi to bilo generalna ocena. Malo toga je urađeno, u pogledu infrastrukture skoro ništa i to malo što je rađeno je probijanjem rokova, skandaloznim probijanjem, višegodišnjim probijanjem rokova, tako da je negativna ocena, mislim, neupitna. Slobodane, vi ste relativno nova politička figura na lokalnoj sceni. Šta radi Pokret Srbija centar, zapravo stranka Srbija centar u prethodnom periodu? Dosta ste se oglašavali, dosta ste bili aktivni u prethodnom periodu, oglašavali ste saopštenjima u vezi igrališta, eto i besplatnih udžbenika. Možda je to zanimljivo da krenemo od toga šta se na kraju desilo sa tom peticijom za besplatne udžbenike. Dobro večer vama i svim vašim gledalcima. Hvala pre svega na pozivu. Da, dobro ste rekli, od skora i stranka. Krajem juna prošle godine, nakon predsjedničkih izbora, predsjednik u tom trenutku našeg pokreta, gospodin Zdravko Ponoš, je osnovao Pokret Srbija centar, a ono što je zanimljivo, verujem, za sve naše građane, je to da su prve kancelarije u Srbiji, tada inicijativnog odbora, otvorene baš ovde u Vranju 11. jula. Od tog trenutka pa do danas, za ovih godinu i kusur dana, verujem da smo puno toga uradili, između ostalog i na prepoznatljivosti našeg pokreta, a sada stranke. Akcija koju ste spomenuli, svakako poslednja, meni se čini i najznačajnija i najvažnija, to je dodala besplatnih
udžbenika za sve naše đake u Vranju još uvek traje. Dobro je da smo to na samom početku, da ste to na samom početku sugerisali iz razloga što smo se mi već u prethodnih nekoliko nedelja oglašavali saopštenjem na tu temu i tražili smo od gradskog rukovodstva i izrazili čuđenje zašto ni jedna od odborničkih grupa u Skupštini grada ili bar neko od odbornika samoinicijativno od njih 65 nije istupio sa takvim predlogom. S obzirom da je gradsko rukovodstvo, gradska vlast ostala na taj zahtev nemo, ja sam kao predsednik gradskog odbora Pokreta Srce ovde na lokalu uputio peticiju gradonačelniku, predsedniku Skupštine, međutim oni se do danas nisu izjasnili vezano za taj naš zahtev iz peticije. Svakako se tu nećemo zaustaviti, oni imaju rok od 30 dana da, mada me ne bi začudilo da i ne ispoštuju taj rok i da se uopšte ni reči ne progovore o toj temi, ali o tom potom vidjet ćemo. Tako da što se nas tiče, mi tu nećemo stati, već u toku sledeće nedelje na tu temu imamo u planu određene aktivnosti o kojima će javnost naravno biti obaveštena. Moram opet da ponovim da je taj slučaj koji imamo ovde na lokalu u Vranju jedinstven slučaj diskriminacije đaka na nivou cele države. Postoje u nekim gradovima inicijative, u nekim gradovima su đaci dobili besplatne udžbenike, u nekima nisu, ali ne postoji slučaj da u okviru da dve gradske ili više gradskih opština u okviru jednog grada, u jednoj opštini za jedne đake ima, a za druge ne. Tako da ćemo se posebno pozabaviti i tom vrstom diskriminacije, iskoristit ćemo sve zakonom dozvoljene mogućnosti da utičemo da se ta odluka bude promenjena što se naših đaka ovde u Vranju tiče i da bude pozitivna po njih. Naravno, oprostite, ništa od toga nije inicijativa zakasnila iz razloga što su u svakom trenutku novac roditelja koji su udžbenike kupili može refundirati. Imamo pozitivan primer dobre prakse, refundacija hrane i opreme za povraćaj PDV-a za hranu i opremu za bebe. Tako da pitanje je samo volja gradske vlasti. Polemisanja o tome nakon toga što ste pokrenuli peticiju da ste i vi zakasnili sa tim, da su roditelji, ali upravo ste dali i odgovor na to pitanje. Đorđe, kod vas ima najviše novosti trenutno, tako da vas neću pitati šta se dešavalo sa vašom strankom u prethodnom periodu, ali eto, možete da kažete o tome na kakav odaziv Vranjanaca je u Vranju naišlo formiranje Narodnog pokreta Srbije. Evo da pozdravim i ja vas i vaše gledaoce. Što se tiče odaziva Vranjanaca na formiranje Narodnog pokreta Srbije, ja sam više nego zadovoljan. Do sada, od kako se ja bavim politikom, nikada nisam bio u situaciji da mi građani sami prilaze, da se informišu i da žele da pristupe novoformiranom pokretu koji će uskoro prerasti u stranku, s obzirom da je u toku akcija prikupljanja potpisa za registraciju Narodnog pokreta Srbije kao političke stranke širom Srbije. Mi smo u Vranju takođe sakupljali potpise, zadovoljni smo odazivom građana, ispunili smo kvotu koju smo dobili od centrale naše stranke, tako da što se tiče Narodnog pokreta Srbije u Vranju, ja predviđam dobru budućnost. Možda zvučim malo subjektivno, ali mislim da će se i građani i javnost uveriti da će to biti tako. Kako se osjećate povodom toga što ste na novom početku sada i po čemu će se Narodni pokret Srbije razlikovati od Narodne stranke, koje bi bile nove ideje za menjanje život Vranjanaca?
U suštini, Narodni pokret Srbije od Narodne stranke se neće puno razlikovati po pitanju delovanja naših odbora na lokalu, jer su u pitanju odbori koji su činili Narodnu stranku, s obzirom da su 106 odbora od ukupno 126 izašli iz Narodne stranke i prešli u Narodni pokret Srbije zajedno sa Miroslavom Aleksićem, tako da su u suštini isti ljudi, tako da se delovanje neće mnogo razlikovati. Razlikovaće se na nivou Republike, s obzirom da je Vuk Jeremić neko ko nije bio dosta vidljiv u javnosti, vodio je po meni neku dvorsku politiku, neku politiku kruga dvojke, tako da smo mi, većina odbora Narodne stranke, bili nezadovoljni, te smo zbog toga podneli peticiju, odnosno zahtev za sazivanje vanredne skupštine Narodne stranke. To su bili nas 88 odbora, među kojima je bio i gradski odbor Vranje. Međutim, Vuk Jeremić umjesto da zakaže onako po statutu kako ide da zakaže vanrednu skupštinu, on je zakazao redovnu za 22. novembar. Iskoristio to vreme da zloupotrebi statut i smeni predsjednika izvršnog odbora Miroslava Aleksića, poverenika za omladinu i predsjednika pokrajinskog odbora, koji su ujedno bili i članovi predsjedništva, te da koptira svoje članove i time obezbedi dvotrećinsku većinu u predsjedništvu, samim tim zloupotrebi statut i onda je krenulo sa smenjivanjem odbora širom Srbije. Smenjan su u jednom danu 47 povereništva koje su funkcionisala sve ovo vreme i niko se na njih nije žalio. Što se tiče našeg Vranjskog odbora, nama je mandat istekao 30. juna ove godine. Mi smo podneli blagovremeno zahtev za održavanje treće redovne skupštine. Međutim, novi izvršni odbor je ostao nem na naš zahtev. Nas nisu mogli da smene jer su bili u nekoj pravnoj praznini što se tiče statuta, zato što smo mi legalno podneli taj zahtev i mi smo ostali tako na statusu quo, nedorečeni, niko nam se nije javljao, niko nam se nije obraćao, a vreme je prolazilo, vreme za pripremu i održavanje skupštine je prolazilo, tako da smo mi shvatili da Narodna stranka postaje jedna autokratska, nedemokratska stranka gde odluke donosi isključivo Vuk Jeremić zajedno sa krugom ljudi oko njega koji ga bespogovorno slušaju. Evo, čuli smo na početku otprilike šta se dešavalo sa opozicijom prethodnih godina. Volela bih, s obzirom na to da ste vi najduže na političkoj lokalnoj sceni, da mi odgovorite koji su potencijali, kako vi vidite stvari, koji su potencijali opozicije trenutno u Vranju? Pa, potencijali opozicije u gradu su, realno govoreći, nisu baš nešto preterano veliki. Ovo zlo vreme ovih 7 godina je demotivisalo veliki broj ljudi da se bave politikom. Puno ljudi se pasiviziralo, puno ljudi je izabralo lakši put, priklonilo se ovom carstvu zla i tako da je opoziciona politička scena u gradu u prethodnih 7 godina prilično istanjena. Međutim, ono što daje nadu jesu mladi ljudi koji polako počinju da uviđaju da moraju da preuzimaju stvari u svoje ruke, uključujući i moje sagovornike koji su još uvijek mladi ljudi. I meni jedino to budi nadu da ćemo uz pomoć mladih ljudi uspeti da i nekako i ove starije ubedimo da grad jednostavno 7 godina stoji u mestu, ne napreduje ni u kom pogledu i da su promene neophodne. Slobodane, rekli smo već da ste relativno sveža politička figura na lokalnoj sceni. Kako vi ocenjujete rad opozicije? Vi ste verovatno pratili šta se dešava i pre osnivanja Pokreta Srce, zatim i stranke. Šta mislite da su možda nedostaci
Moje mišljenje je malo drugačije od mišljenja kolege Stevanovića, to je da je potencijal opozicije na lokalu ogroman iz razloga što imati za protivnika, političkog protivnika, ovoliko nesposobnu i ovakvu vlast svakako pruža veliki prostor za opozicijono delovanje. Po meni činjenica je da u prethodnih godina i pre pojavljivanja našeg pokreta i na republičku i na lokalnu, to jest sada stranke, političku scenu, opozicija mi se čini da ovde na lokalu, da sad ne budem pogrešno shvaćen, nije radila onaj posao koji je trebalo da radi. Moglo je to mnogo bolje i više. Računam da i mi, bez obzira na ovih godinu dana postojanja, u narednom periodu možemo mnogo bolje i više nego što smo uradili za ovih godinu dana. Tako da, opet ponavljam, prostor je ogroman, potencijali su veliki, isključivo zavisi od nas kako ćemo se organizovati, sutradan udruživati, najbitnije čini mi se tokom izbornog procesa i izbornog dana gde ne bi trebalo da postoje bilo koje vrste, ni ideološke, ni bilo koje druge vrste prepreka da opozicione stranke, kako na Republici, tako opet ovde i u Vranju sarađuju u cilju obezbeđenja i čuvanja glasačkih kutija, što se ispostavilo na osnovu analize poslednjih predsedničkih i parlamentarnih izbora koji su bili prošle godine. Taj segment je i tekako važan iz razloga što verujem da svi znamo šta se dešavalo i tokom izbornog dana i prilikom brojanja glasova na samim biračkim mestima. Ti rezultati su i više nego nerealni. Recite mi, kakva je baza članova? Jeste li vi zadovoljni odazivom? Koliko Vranjanaca je dalo poverenje Pokretu Srce u Vranju? Hvala vam na tom pitanju. Kada smo krajem marta meseca ove godine prikupljali potpise za osnivanje političke stranke, u Vranju je tačno za jedan dan 749 ljudi dalo potpis podrške našem pokretu, što je očigledno od tog trenutka pa do danas upalilo sve crvene lampice gradskom odboru vladajuće stranke. Međutim, mi smo na krilima poverenja koje su nam i pre toga, a pre svega tada ukazali naši sugrađani, nastavili da razvijamo naš pokret, našu stranku. Starosna struktura trenutno u gradskom odboru je, čini mi se, većina ljudi je između 30 i 40 godina. Naravno, dobrodošli su svi, ali to je ono što kolega Stevanović kaže da uliva nadu da su ljudi željni promena i da je potrebno da između ostalog vide u nekoj političkoj organizaciji dovoljno jaku alternativu koja ima kapacitet da ugrozi i smeni ovu vlast koja je 10 godina na lokalu, intenzivno 7 godina od kako je naš gradonačelnik stupio na tu poziciju na vlasti. Gospodine Ristiću, evo, oba sagovornika su se složila da mladi ljudi ulivaju nadu. Jel vi delite to mišljenje, jel mislite da je dovoljno šanse pruženo mladim ljudima na lokalu da menjaju stvari? Ja se slažem da mladi ljudi ulivaju nadu i to je jedino ispravno, da jedino mladi ljudi mogu ulivati nadu. Međutim, ono što je tragično jeste da je od posljednjeg popisa do onog prethodnog Vranje ostalo sa oko 10.000 stanovnika manje. A to nisu ljudi u poznim godinama koji su se iseljavali. To su mladi ljudi koji su, tragajući za svojom egzistencijom, morali da krenu putem belog sveta. Ja sam jedan od njih koji je morao da potraži svoju egzistenciju privremeno u Beogradu, s obzirom da mi ovde nije omogućeno, odnosno zabranjeno mi je da radim. Ne direktno meni, ali indirektno mene kao opozicijonog političara u Vranju niko nije hteo da zaposli. Da sam radio nešto privatno, slali bi mi inspekcije, pravili bi mi probleme, samim tim bi mi zagorčali život. Tako da
Mladi ljudi iz Vranja, bojim se da sve više beže. Međutim, ono što mi moramo da uradimo u budućem periodu jeste da našim delovanjem i našim politikom sprečimo odlazak mladih iz Vranja i zato ćemo i mi ponuditi naš program koji će biti manje više reformski i koji će ponuditi mladim ljudima bolji život. Naravno, za to se moramo izboriti da dođemo na vlast, a to moramo naravno svi zajedno držeći se čvrsto. Tako da je opozicija radila u skladu sa mogućnostima onako kako je najbolje mogla i umela. Imajući u vidu da je Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem za ovih 11 godina potpuno razorila svako opoziciono delovanje, svaku mogućnost organizovanja i angažovanja, tako da je po meni i po mom mišljenju opozicija postala žilavija, samim tim da smo mi onako potpuno bez ikakvog načina finansiranja uspeli da opstanemo i da nastavimo našu borbu. Ja bih napomenuo i podsjetio građane na činjenicu da smo od strane pripadnika Srpske napredne stranke 2018. godine moj potpredsednik Dragan Pavlović i ja bili brutalno napadnuti od strane četvorice članova Srpske napredne stranke. Međutim, taj postupak se razvlačio 2-3 godine i to je, krivične prijave su odbačene i to se sve zataškalo. Da, završeno je, odbačene su krivične prijave i naša krivična prijava i njihova i to je, došli smo u situaciju pojeo vuk magarca, tako da nikom ništa. O tome govorim koliko je teško bilo u proteklom periodu baviti se opozicijnim delovanjem. Najlakše je bilo prikloniti se vlasti, dobiti neku sitnu sinekuru i uživati u blagodetima vlasti. Međutim, mi smo se toga odrekli i nastavili našu borbu za dobrobit građana Vranja, a i za dobrobit svih građana Srbije. Pomenuli ste jednu zanimljivu stvar u svom izlaganju, to je da ste krenuli da radite nešto ovde na lokalu. Slali bi vam inspekcije, zatvarali. Kakvu poruku to šalje? Da li da ljudi koji nisu stranački podobni u ovom gradu ne mogu slobodno da žive i da rade? Apsolutno takvu poruku. Evo vam jedan konkretan primer. Dragan Pavlović, bivši potpredsednik Gradskog odbora Narodne stranke, je u svojoj kući držao privatnu trafiku, kiosk. Radio je godinama, međutim, non stop je trpeo neke pritiske, inspekcije, raznorazne komunalne službe i došao u situaciji da više nije mogao da zarađuje za život i morao je da istu zatvori da bi mogao nekako da ne upadne u dugove. Međutim, on je sad još jedan na listi nezaposlenih na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, tako da nedostatak radnih mesta i nedostatak egzistencije u Vranju je ono što je najveći problem. A što se tiče opozicije, mi smo diskriminisani u svakom pogledu. Gospodine Stevanoviću, vi ste bili odbornik i zamenik gradonačelnika. Šta se od onda promenilo? Kako je vlast funkcionisala tada? Kako funkcioniše sada? Pa, ajde, ako posmatramo taj ceo mandat, gde sam ja bio deo vlasti, najpre pola mandata kao odbornika, pola kao zamenik gradonačelnika, ono što je u tom mandatu rađeno je potpuno nezamislivo da je ova nova vlast mogla da uradi. Podsjetit ću vas da smo mi obnovili preko 40 kilometara
seoske infrastrukture, da smo uradili i gornji i donji deo šetališta, potpuno renovirali kompletnu glavnu ulicu od Bata do Robne kuće, onda onaj prsten Beogradska, Partizanska i tako dalje, da ne pričamo o ovim kanalizacijama, vodovodu i tako dalje. Znači, jedna potpuno, sa ove tačke gledišta gledano, za 2 mandata nisu mogli da urade ni pola od onoga što je tad urađeno za taj jedan mandat. I uz jedan dodatno otežavajući okolnost što smo mi bili vlast koja nije bila po volji republičke vlasti, nismo nije dobili nikakvu pomoć, nikakva sredstva, čak ni onu interventnu pomoć za poplave, velike poplave koje su bile 2014. godine, dok s druge strane ova vlast od republičke vlasti stalno dobija neka sredstva i kad pogledate sve što je urađeno u periodu ove vlasti je urađeno uz pomoć republičkih sredstava, pa onda ostaje pitanje šta se dešava sa gradskim sredstvima, gde su gradska sredstva za infrastrukturu i u šta su ona potrošena u prethodnih 7 godina. Gospodine Petroviću, i vi ste rekli da vaši planovi da su ljudi između 30 i 40 godina. Kako ocenjujete vi rad lokalne vlasti? Šta vam kažu ti ljudi koji dođu kod vas u stranku? Na šta se obično najviše žale u Vranju? Ako bi krenuo da odgovaram na to pitanje, verovatno bi ova emisija trajala mnogo duže nego predviđeno vreme. Što se rada lokalne vlasti tiče, mislim da su oni za ovih 10 godina intenzivno, ponavljam, u Vranju 7 uradili puno. Za početak, ono što je svima vidljivo, uništili su skoro sve ulice koje su renovirali, sanirali, šta god već radili. Imamo primer, evo i vaš studio se nalazi u ulici Maričkoj, trenutno već par nedelja se izvode radovi, znamo u kakvom je stanju ulica, više puta su žitelji ove i okolnih ulica bili bez vode, bez ikakvog obaveštenja da vode neće biti. Nakon dolaska vode, s obzirom da ja živim u ovom naselju, u više navrata voda je bila mutna i prljava. Niko nije našao za shodno da obavesti ove ljude ovde, da se, ne znam, trebaju ispustiti prvo voda iz cevi, da prođe neko vreme ili tome slično kako već procedure, pretpostavljam, nalažu. Tako da, sem što su uništili gradsku infrastrukturu, ono što je kolega Ristić rekao, uspeli su za 10 godina da smanje broj stanovnika u Vranju za blizu 10.000, od toga je veliki procenat mladih. Ljudi su trbuhom za kruhom, da tako kažem, otišli i van grada i van države i mislim da je naša Srbija takođe jedinstven primer u svetu gde u jednom sistemu u kome vlada zlatno doba kakav je naš, ljudi beže glavom bez obzira. Mislim da primer takve države ne postoji. Uništili su gradski sport, prosto sve čega su se dotakli. Zdravstvo je posebna priča. Mi smo skoro izašli sa saopštenjem, dug zdravstvenog centra, blokada računa je preko 330 miliona dinara, po svemu sudeći ukupno dugovanje Doma zdravlja je nekoliko puta veće, to su ogromni iznosi koje vraćamo mi i nakon promene vlasti neće to vraćati neko drugi, ta dugovanja i sve ono što je ruinirano i uništeno, neko će morati, verujem da ćemo to biti mi, da sanira. Jako deluje na prvi pogled teško, imajte na umu da je Vranje, primjera radi naše Vranje, 422 godine bilo po Turcima, pa nakon oslobođenja uspelo je da se ponovo izgradi, tako da kad smo preživeli te silne vekove, preživjet ćemo i naprednjake. Sam izvinjam se, podsjetio me kolega Petrović. Taj nedostatak komunikacije je toliko indikativan između vlasti i naroda. Evo, on je rekao da ne obaveštavaju ljude da će ostati bez vode dok se izvode neki radovi. Naravno, kad se izvode radovi, nešto mora da se desi i tako dalje.
Ali evo imali smo sad primer ovog povećanja računa za vodu, odnosno ubacivanja nove stavke za prečišćavanje otpadnih voda. To niko nije iskomunicirao građanima. Građani su bili zatečeni u sred leta, u sred odmora, su dobili znatno uvećane račune. To ništa ne košta da komunicirate, imate sva sredstva, dajete silne novce, daju na njihove režimske medije, pa iskomunicirajte to s ljudima, objasnite im, recite im zašto je to potrebno, da to mora, ne mora tako, kako ćemo, šta ćemo. Znači, taj nedostatak komunikacije meni vrlo iritira. Evo, čuli smo nedostatak komunikacije, narušena infrastruktura, zdravstvo. Šta vi kažete na to, koji su po vama nedostaci ove vlasti? Pa ja mislim da je gradska saobraćajna infrastruktura najveća boljka ove vlasti. Oni stalno nešto kopaju, prekopavaju, grade, dograđuju, ugrađuju se, pretpostavljam, najviše od toga, i ulice su nam takve kakve nam jesu, a to je da izgledaju kao da smo, ne daj Bože, na nekom ratištu. Pa ja mislim da i na ratištu bolje izgledaju ulice. Evo, primjera radi, kolege su pomenule neke ulice, ja ću pomenuti Cetinsku ulicu sa koje je skinut asfalt pre mesec dana i tako ostavljena ulica i dan danas stoji tako. Ali to su ulice koje su rađene u nekom skorijem periodu. Kad bi se vratili niz godina unazad, videli bi da je to mnoštvo ulica koje su tako započete, pa ostavljene, pa probijani rokovi, pa su završene, pa su ponovo nešto prekopavane, ugrađivane neke cevi koje se nisu gradile kad je trebalo. Ne znam zbog čega, ali to je tako i ulice su bukvalno u katastrofalnom stanju. Tu naravno nije samo infrastruktura, ona jeste ona najvidljivija golim okom, ali ova vlast je potpuno devastirala sve sfere života u Srbiji, a i ovde na lokalu. Uništili su poljoprivredu, s obzirom da su smanjili ulaganja, odnosno budžetska izdvajanja za poljoprivredu, uništili su sport u Vranju, uništili su zdravstvo, školstvo, nikakve investicije nisu došle u skorije vreme, osim onih eksploatatorskih, a to su oni investitori koji dođu zato što im Vučić obeća neke subvencije po zaposlenom radniku i jeftinu radnu snagu, a to je da naši ljudi ovde rade za 350 do 450 evra na mesečnom nivou. Međutim, ta preduzeća, te firme, čim pobegnu odmah, čim im isteknu te subvencije, što smo imali primer ovde u Vranju sa Geoksom, kada je 1200 ljudi ostalo bez posla, a ja mislim da i uprkos obećanjima Aleksandra Vučića njih 200 nije zbrinuto. Nedavno je iz Leskovca firma Džinsi napustila grad, otišla, povukla se i tu su radnici ostali bez kakve takve egzistencije. Iako se radi o industriji najgore moguće vrste, o prljavoj industriji, ostati bez bilo kakve egzistencije je mnogo teže. A da ne govorimo o tome da ovde nikakav ozbiljan investitor nije ni pomislio da dođe. Evo, čuli smo šta sve nije u redu u Vranju i da je problema mnogo, ali mi stalno u poslednje vreme čujemo o nekim novim projektima, ulaganjima, vetroparkovima, sređivaće se Aleksandrovačko jezero, zamena rasvete, Boringrad, eto, kako te najave komentarišete? Pa čuli smo i za stadion. Pa ja sam jedan od retkih koji je, možda ne u javnosti, ali mislim da sam i u javnosti govorio da taj stadion nikada neće biti izgrađen i da je to samo šarena laža za lakoverne građane. Međutim, mislim da ni građani njima ne veruju, da građani, postoje naravno određeni broj ljudi koji je opčinjen likom i delom Aleksandra Vučića, ali većina njih glasa zato što su ucenjeni, uplašeni, zato što oni maltretiraju čitave porodice, što radnim mestima, ucenjuju ih raznoraznim
kombinacijama, ali u suštini ova vlast se bahato ponaša prema građanima i građani su u nekakvom strahu više godina i iz tog nekog straha oni izađu na izbore i daju glas naprednjacima. Međutim, mislim da se situacija menja, da se građani oslobađaju straha, a mislim da je tome da su najviše doprineli ovi protesti koji se već evo više od 16 nedelja organizuju u Beogradu, a i širom Srbije. Mislim da su građani shvatili da je sva moć u njihovim rukama i da se ta neka tiha opozicija, da tako nazovem sve građane Srbije, probudila. Recite mi, koji bi bili vaši lokalni programi za razvoj grada? Od čega biste promenom lokalne vlasti, od čega biste, šta je ono što biste prvo počeli da menjate? Što je najhitnije? Pa ono što je najhitnije jeste da je Vranju potreba neki ozbiljan investitor. Neko ko bi zaposlio 500 do 1000 radnika, ali investitor koji bi došao da ozbiljno radi svoj posao, a ne zato što bi mu mi dali subvencije. Za takvog investitora mora da se potrudi lokalna vlast, da pronađe, da ponudi mogućnosti na koje bi on pristao da dođe ovde kod nas. To je sve stvar sposobnosti onih koji rukovode ovim gradom. Što se tiče nas, mi smo još kao Narodna stranka izradili lokalni plan i program, međutim u nedostatku otvorenih medija on je tako ostao u zapećku, a ono na čemu će se naša politika bazirati jeste ulaganje u turizam. Mislim, to će biti jedna od stavki koju ćemo se posvetiti, s obzirom da mi imamo Vranjsku banju koja ima najtopliju vodu u Evropi, a potpuno je neiskorišćena. Zatim imamo planinu Besnu Kobilu, nadomak Vranjske banje koja ima skoro 2000 metra nadmorsku visinu i koja može biti u rangu sa Kopaonikom, a pritom ima 98 km prirodnih staza. Znači, uz neka minimalna ulaganja ta planina može da oživi. Ono što je potrebno jeste instalacija 2 žičare koje bi oživele i pokrenule turizam na toj planini. Sama instalacija tih žičara bi zainteresovala privatnike koji bi možda bili zainteresovani da izgrade hotele i druge objekte na planini. Naravno, lokalna vlast mora biti na usluzi svim tim investitorima i dati im najveće moguće olakšice, ali ne u vidu novca, već u vidu olakšanog dobijanja dozvola, u vidu olakšanog priključka na kanalizacionu i vodovodnu mrežu i svim ostalim resursima koje bi lokalna samouprava mogla da pruži. Naravno, u Vranjskoj banji to podrazumeva izgradnju sportsko-rekreativnih centara, sportskih terena, bazena, svega onog što bi zainteresovalo investitore da dođu tu i da grade hotele. Sve to povlači otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje ljudi na lokalu. Hvala vam, da čujemo i ostale sagovorne, ostale goste. Kako izgleda lokalni program za razvoj grada Pokreta slobodnih građana i zatim Pokreta srce? Pa, ja sam još 2010. 11. godine, dok sam bio član Srpske napredne stranke, učestvovao u izradi tog lokalnog programa Srpske napredne stranke za grad Vranje i nekih 40-ak strana je bio to vrlo detaljan program i bojim se da je malo toga od tog programa ostvareno, tako da on može da bude i danas aktualan. Najvažnija stvar za grad Vranje jesu finansijska sredstva kojima grad raspolaže. Budžet grada Vranja je toliko mali da je to potpuno neverovatno kad imate u obzir činjenicu da se od ukupnih izbornih prihoda grada Vranja mogu isplatiti zarade u gradskoj upravi, zarade u javnim ustanovama, struja za javnu rasvetu i
subvencija za predškolsku ustanovu u gradskom budžetu ne ostane ništa. Od kako ja pratim 10 godina budžet grada, gradski budžet je povećan za nekih 40%, a u tom periodu je republički budžet povećan za oko 250%. Znači, ono na čemu se mi kao pokret slobodnih građana generalno zalažemo jeste finansijska decentralizacija u Srbiji, znači omogućavanje većih prihoda gradovima i opštinama koji bi onda oni mogli da raspolažu. I onda je tu drugi deo priče, ono što od nas zavisi na lokalu, a to je izbor kadrova koji bi radili po nekim planovima i koji bi bili pre svega ono što je dobro, što je ovo zlo vreme izvršilo tu prvu selekciju u pogledu karaktera ljudi, a onda nam sledi druga selekcija u pogledu stručnosti i vizije koje imaju u svojim resorima. I onda bi na osnovu povećanih budžeta i na osnovu boljih kadrova mi uspostavili jedan plan za grad koji bi se mogao da posmatra po mandatima. Znači, ako imate sve obezbeđena sredstva za investicije koje ne bi smjela da budu manje od milijardu dinara na godišnjem nivou i onda posmatrate ceo jedan mandat i pravite plan za ceo mandat i onda se prave, naravno, godišnji planovi kako ne bismo dolazili u ove situacije da jednu ulicu kopamo i asfaltiramo ove godine, pa sledeće godine prekopavamo, pa uvodimo kanalizaciju, pa one sledeće se setio vodovod da mora i tako dalje i tako dalje. Znači, jedan planski deo i naravno završetak, potpuno infrastrukturno opremanje i završetak sa obilaznicom industrijske zone u gradu, kako bismo mogli spremno da dočekamo nove investitore o kojima je govorio gospodin Ristić. Investitori moraju da budu, trenutno se investitori raspoređuju po Srbiji. Znači, dovođenje investitora u Srbiji je potpuno centralizovano. Svi pregovaraju, znamo sa kim i znamo na koji načine i onda oni određuju gde će ti investitori da idu. Vranje ima veliki investicioni potencijal, industrijska zona, radna snaga koja je kvalitetna, obučena, turistički potencijal i sve to mora biti predstavljeno investitorima i da bismo u jednoj fair utakmici, siguran sam, bili privlačni za investitori. I to je nekom prvom mandatu neke nove vlasti bi to bili prioriteti. Gospodine Petroviću, šta bi bili prioriteti u prvom mandatu nove vlasti? Za mene je osnov svih osnova, naravno slažem se sa kolegama, međutim, verujem da ne postoji šansa da ovaj grad ide napred ukoliko u toj prvoj fazi ljudi koji su ga uništili ne budu krivično pravno gonjeni. To je osnov svih osnova. Neko za ovo stanje u kome se naš grad nalazi mora da odgovara. Bez toga ljudi su izgubili poverenje, vlasti se menjaju, kako god koja garnitura bude uzela upravljanje gradom, kadrovi iz prethodne garniture se ponovo jave, preobuku stranačka odela, ponovo se jave u toj nekoj novoj preraspodeli snaga i rade ono što su radili, koliko ja pratim, verujem, decenijama unazad. Moje lično viđenje je da mi manje imamo problem sa pojedinačnim strankama kao takvima. Mi imamo problem sa jednom interesnom grupom ljudi koja, menjajući političke stranke isključivo zarad finansijskog interesa, nakon promene svake garniture, kao što rekoh, preoblačenjem tog stranačkog odela radi ono isto što je radila svih ovih prethodnih godina, faktički od 90-ih, od kako je višestranačje ponovo uvedeno u Srbiju. I to je jedan od ključnih razloga zašto između ostalog i mladi ljudi ne žele da se bave politikom, zato što praksa im govori da su šanse da se ikakva promena na bolje dogodi jako male. Dakle, osnov svih osnova, krivično pravna odgovornost onih koji su uništili ovaj grad, a tek nakon toga možemo i naravno, nazovite to lustracijom ili kako god,
kompletne vladajuće garniture, svih funkcionera, pričamo o funkcionerima, ne o običnom članstvu, koji sada zauzimaju ključne funkcije na lokalu, onemogućiti im da se bave političkim životom, bar u nekom narednom periodu od, ne znam, 2, 3, 5, 10 ili više godina. Što se mene tiče, nekima bih zabranio i trajno s obzirom na štetu koju su učinili svima nama. Tako da tek kad budemo raskrstili sa tim interesnim grupama, tek onda, po mom ubeđenju, možemo razgovarati i o svim ovim investicijama i o svim stvarima koji mogu učiniti i naš život i život svih naših sugrađana boljim. Bliže nam se lokalni izbori. Jeste li krenuli sa kampanjom i kako će izgledati kampanja stranaka ispred kojih dolazite ovde? Gospodine Stevanović, možemo od vas da počnemo? Da, pa polako kreću pripreme za neku kampanju. Mislim, na lokalu ne prekidamo našu političku delatnost, mi i dalje pišemo saopštenja, dajemo neke naše ideje, pokušavamo da to dopre do što većeg broja građana i neki smo pregovorima sa našom centralom da nam omogući neka finansijska sredstva za taj budući period do izbora, a onda i za kampanju, kako bismo mogli malo da intenziviramo taj rad. Mislim da do početka kampanje imamo još nekoliko meseci, to je za sve građane jedan težak period jeseni i svih onih izdataka koje naši građani imaju, pa onda i poskupljenja koje ih čekaju, sasvim sigurno. I jedna teška zima i onda ćemo, mislim da će se jedna snaga koja se pokazala na ovim protestima i nakon svih ovih, nažalost, tragičnih dešavanja, uspeti da je kanališemo i materializujemo i u našem gradu. Gospodine Petroviću, jeste li vi krenuli sa pripremama kampanje? Jeste li razmišljali o tome kako će izgledati kampanja Srbija centra u Vranju? Do lokalnih izbora, koji će, verujem, biti najkasnije na proleće, s obzirom da su poslednji bili 2020. godine, ima još 8-9 meseci, međutim, bez obzira na to, mi proteklih godinu dana, kao što ste na početku primetili, smo aktivni. Jedna od akcija koju konstantno radimo je ukazivanje na problem dečjih igrališta, to jest stanja u kome se dečija igrališta širom grada nalaze. Igrališta dele istu sudbinu kao i sve ostalo u ovom gradu, kao i saobraćajna infrastruktura, više puta večeras pomenuta. Tako da u narednom periodu intenzivnije ćemo raditi ono što smo radili sve ovo vreme, razgovarat ćemo sa našim sugrađanima, sa ljudima, obilazimo gradske mesne zajednice, seoske mesne zajednice, potrebno je da čujemo ljude i njihove probleme sa kakvim se sve nedaćama susreću kada im je potrebna bilo koja vrsta pomoći od strane državnih ustanova, institucija, javnih preduzeća. Tako da je to ono što će biti u fokusu našeg grada. Jedan dobar primer, kada smo već otkrili gledalcima, studio se nalazi u naselju Raška, ovde u blizini studija je i dečije igralište u ulici Ljube Vučkovića na 100 metara odavde. Mi smo po pitanju tog dečijeg igrališta 2 puta izlazili u javnost. Naravno, gradska vlast se retko kad obazire na probleme koji ljudi u ovom gradu imaju, tako da smo na kraju uzeli stvar u svoje ruke i očistili to igralište. Međutim, spominjem to iz razloga što za tu investiciju utrošili smo par sati rada i 2 ili 3 hiljade dinara. Ne može mi niko reći da su to neka finansijska sredstva, ne znam, velika za grad da jedan problem te vrste reši. Očigledno je u pitanju između, pored nesposobnosti i nemar, bahatost i
totalno nepostojanje empatije prema ljudima kojima ste gradonačelnik ili ste direktor nekog javnog preduzeća i tome slično. Prosto ljudi koji su u vrhu vlasti očigledno zauzeti nekim drugim stvarima, verovatno se tu biraju lokacije za, ne znam, već sam ranije bio pričao o tome, za izgradnju pojedinih stambenih zgrada možda, apartmana u Grčkoj ili vidjet ćemo, Bože zdravlja, kada ova vlast više ne bude bila tu gde jeste sada, šta se tu sve radilo. Zato sam na početku i rekao da bez, opet ponavljam, krivične odgovornosti ljudi koji su uništili ovaj grad, bilo koja šansa za dalje napredak ne postoji. Gospodine Ristiću, možda je još uvek rano da pričamo o kampanji zbog toga što ste u fazi prikupljanja potpisa i to, ali koji bi po vama bili načini da se smeni lokalna vlast? Utisak je, svi gosti su se ovde složili da je vreme da se vlast na lokalu promeni i da se stvari menjaju u gradu. Koji bi bili načini da se tako nešto izvede? Ja bih se najpre nadovezao na izjavu gospodina Petrovića o kažnjavanju ilustracije odgovornih iz ove vlasti, a to je da nakon promene vlasti promena sistema mora biti imperativ nove vlasti, a to je stavljanje svih institucija pod zakonske i ustavne okvire, a to znači da institucije rade u službi građana, a ne u službi određenih interesnih grupa bliskih Srpskoj naprednoj stranci, njihovih kumova, pobratima i drugih rođaka. Što se tiče naše pripreme za lokalne izbore, mi smo u fazi prikupljanja potpisa i žurimo da registrujemo stranku kako bi mogli blagovremeno da pristupimo pripremama. Mi se nećemo mnogo baviti našom bivšom strankom, aktivno ćemo krenuti u nove borbe protiv ove vlasti, tako da ćemo, nadam se, izbore dočekati i više nego spremni. Mi smo takođe otvoreni za saradnju sa svim opozicionim strankama na lokalu i do sada smo razgovarali, dogovarali se, a i u budućnosti ćemo biti otvoreni za sve iskrene opozicione stranke, kako na lokalu, a tako i na Republici. Gospodine Stevanoviću, šta vi mislite, koji su načini da se smeni lokalna vlast? Da li opozicija ima u Vranju kapacitete da to i uradi? Pa, postoje, kažem, neke stvari koje mi daju nadu. Kao što je rekao gospodin Petrović, vlast je toliko katastrofalna da stvarno to mora da bude urađeno. Uz te neke nove organizacije, nove neke ljude, mlade ljude i tako dalje, mislim da postoji šansa da uz neku dobru organizaciju uspemo da najpre, što se tiče nas u opoziciji, mislim da smo prvi korak već odavno prešli, a to je da se međusobno ne napadamo, se međusobno uvažavamo, sve naše razlike u pogledu naših ideologija, politika naših stranaka. A zatim drugi korak jeste organizacija oko praćenja i kontrole izbora i mislim da tu moramo da pre svega odradimo jedan dobar posao. Na ovim prethodnim izborima prošle godine nismo na lokalu, bojim se da nismo dobro uradili posao, da sačuvamo izbornu volju građana. To ćemo da, siguran sam, za sledeće lokalne izbore da to odradimo, da pokrijemo sva izborna mesta kvalitetnim i obučenim posmatračima. I mislim da će te dve stvari oko kojih nema među nama spora i da utiču na naše dalje povezivanje i na neke moguće i predizborne, a verovatno i postizborne koalicije. I u toj nekoj saradnji opozicije, sinergiji i moram da apelujem na što većem uključivanju građana. Znači, građani su ti koji su suština ovog pitanja. Znači, često se opozicija posmatra kao neki odvojeni deo od građana, kao da smo mi sad neki
ne znam šta. Znači, niko nas ne finansira za naše, mi sami finansiramo naše delatnosti, sami izdvajamo svoje vreme, sami rizikujemo, sami izdvajamo svoj novac. Znači, mi smo obični građani i u saradnji sa drugim građanima mi možemo da postignemo rezultate. Znači, građani su ti koji, siguran sam da vide da je vlast katastrofalna i da zajedno sa nama moraju da se uključe i da budu nosioci promena. Znači, mi uz podršku građana siguran sam da možemo da postignemo dobar rezultat na sledećim izborima koji bi u nekoj postizbornoj kombinatorici verovatno doveli do promene vlasti. Gospodine Petroviću, vaše kolege su rekle da je opozicija spremna da sarađuje. Koji bi po vama bili načini da se smeni lokalna vlast i da li je opozicija, šta mislite, da li je opozicija u stanju da to uradi? Srce od samog početka i tekako blisko sarađuje sa Odborom Pokreta slobodnih građana. Iskoristio bih priliku da napomenem i jednu akciju koju smo zajednički imali, za koji mesec biće ravno godinu dana, od kako smo na poziv naših sugrađana iz ulice Vrtlarske, naselja Donja Raška u blizini železničke stanice, izneli poteškoće koje naši sugrađani u tom delu grada imaju. U toj ulici živi 17 naše dece, naših najmlađih sugrađana, koji svaki put u periodu jeseni i zime imaju ogroman problem da čistih cipela odu u školu zato što je ulica blatnjava, neasfaltirana i možda podjednako važno i to da ne postoji ulično osvetljenje, pa u zimskom periodu i psi lutalice su tu da taj normalan odlazak te dece u školu učine još težim. Mi smo u toj akciji zajedno učestvovali, izlazili u više navrata i sa saopštenjima i apelovali na gradsku vlast, međutim i pored toga skoro će godinu dana biti kako gradska vlast nije učinila ništa na tu temu. Ono što sam skoro čuo u kontaktu sa našim sugrađanima iz te ulice je da su, nakon što su se samoinicijativno organizovali i pošljunčali taj deo puta gde se njihova deca i oni kreću, neko je došao da li iz inspekcije, iz ne znam već koje službe, u nameri da im napiše kaznu zato što su se samoorganizovali da urade ono što je inače bio posao gradske vlasti. Tako da što se te saradnje tiče opozicionih stranaka na lokalu, mi smo i tekako otvoreni za saradnju sa svima onima koji imaju isti cilj, a to je smena ovog režima i naravno kutije, čuvanje izborne volje građana su svakako jedan od najbitnijih trenutaka tokom izbornog dana i opet ponavljam da tu bilo koje ideološke prepreke ili prepreke svake druge vrste prosto ne piju vodu ukoliko nam je cilj isti, a to je da smenimo ovu vlast. Verujem da ćemo u narednom periodu do lokalnih izbora podići taj nivo saradnje i sa drugim opozicionim strankama, a sve u cilju da izborni proces protekne što je poštenije moguće, mada je to teško očekivati u ovim uslovima, ali borit ćemo se. Hvala vam svima na gostovanju. Vama hvala što ste gledali emisiju Kontekst. Do nekih novih tema i novih gostiju ovu emisiju možete pogledati na društvenim mrežama televizije Infopuls i portala Vranje News.